Mpithukiro cia maitha ndwandene cia gicigo kia bunge kia Gembe North ni untu butigite akari na kironda gitikarothira muno kiri bara batere ndobo nyuma ya kurathwa na kuragwa ni maitha na kinya ndithia cia kuiwa igita riri amaketha jamunga we kuru baruga kuri na wagagia miundene na maitha jaja jatubareka no kaja kubathingata miundene na kunyamaria bamwe Kenya. Mwandiki wetu Antito Marion Karugi wa Kenya na riungite michia bamwe babara batere oturo kumana na mpithukiro iji bareo kinya maabisa ba NPR kiki ni gichunchi kingi karugonoro mwanya maitha jankoje. Atongeria mwanya gicioni kia ubunge kia Gembe North ni bethiritwo bakiariria mpithukiro cia maitha gicioni ki ira cithangikitie akari no tia misia bara batera uturo kiene. Ura wari mubunge wa gicio ki Maure Mauka na amenerete makarika ya mpithukiro akiuga kwa kaita ka miaka ilire ekulukite akari ba gicio ki ni bethiritwo bakithikira ni utaendobo amwe na ndithia. Mubunge orori kwa Julius Taitumu akiwa ni betete na mbere wika mitaratara ya kurona mpithukiro iji orira nawe wari mubunge Joseph Ntweruaki akiuga akienda kuthiria thina cia wagagia gicioni ki no mwanka untubo buchukue na urito bunene ithirite mieri 22 itwithirite tutete antu nkuruki ya 60 ng'ombe ira ciarithitwe nturene cietu na ndithie cietu ciitite ng'ombe nginya cio nkuruki 6,000 na thinera ithiritwe rio miaka iu kana miaka iri ithiri ni kwithirwa thirikari ire bwirite tukabira ithiritwe na miinga imantu ya tekwerekana na 90% problem ire ithiritwe rio ni kwithirwa ng'ombe cieiwa atongeria betu batienda kwirwa ng'ombe ikuiwa kana kwirwa antu bakuragwa ndi benda ku report kile ng'ombe igochoka bakagwa antu betu ibetera bachokia ng'ombe lakini ile iraura kana antu barakuwa batenda antu bagwetwa Samburu be ya at free will. So issue insecurity bie onto iri Gembe North nyingi ni kwaga that pressure thirikari kayigero pressure thirikari telenkawa muyumbi okaira atakaringa kura yes kethe ni budget ni yes kethe ni kuinga Gachagua ni yes lakini wati demand ani mbia kaewa in return regime ariku arona kifaru ligari rete tene ntubwai mbeche irete kitaka university irete ifaru bila kareta misinkera ikogena twambe wa bila antu betu bakwenda na operation ni tia kurikaba bibi ntobia tu bibo etebiri now. That's the only thing that we want for tuaga kudura kinyoza ngombe cia guci ciitete ikumire wacho kuida tu proper recovery ukakora kwa challenge ni vitu no ndo na changamoto cha serikali yongwa hapa iko siko ni unatisi kuliko lakini we are still hopeful that serikali na mapepo ogola lionto indo bibinge mifugo era mingi ne yo na wetu antu bathina antu bengwa saindimo antu batirithacia na nithirito ithi nenene wira ndari muyumbe Gembe North kwi mibango twari neo ambira antu Gembe North manto security yatimya kubangwa na kipindi na utire antu kana muntu muthwania yani ni mbumba bange batiumba na nkethente yo gutibua ntitiganitie mantu yo kuthiria thine ira twithwa twina saindia cia Gembe North muno manto security ienda kuthwanua Burundile itengo bya mabisa Boris bya gicio ki maukarua ni kaba utumiro buthuku kisiasa bakaremwa wiko karia mubunge Taitumu akireana na untubu na kuwa mabisa Boris ni bairitaneria mno kurwana maitha yana ni yena mite Ntweruaki na wakiwa kuongela ituo bya Boris ndwandene cia gicio ki na kinya kuthondeka barabara cia ndwande iji ni njira imwe ya ukabira maitha yatete na mbere otemantame twina GSU ndene Gembe North kituo kira kinene ndene Eastern Region ni kamweli ni kinisa kiri twina stock theft twina police unda kwireka baga coordination muyumbe na antu bawe bendo utumira police for politics ire bakwenda gethe ni ntetho cia withithwe cia operation enda kureta andu agera gethe ndakau twithimwe cemania na kamati nya silanka abu kabira iu ni ongwe police ni Gembe North ite yo provide security gebatwi weta na gukua bulu kwina bulu kwina ndumuru
security icio nthe ciareo. I can tell you the 5 years indari kutukuthiria operation 2018 kutethera kwina mburi kana ng'ombe kana muntu woragwa during those 4 years in on to operation ira. So police yenda coordination uyu noe enda obatisha askari kinya bo wetha wakienda amani tikabenda thinera onto kinya ni yama oi mtu na kwenda kuudia ndire nundu kwa territory ku au aita to aita kutulia, lakini yangu atakuwa na ndina wirige hii shida itakwisha. Bibi yake bara tu na responsibility tu ni ntobia tu kiatu tu wangani kidurani ya ng'ombe irite nunto ugakonelia kuna smart ile cha kamera au mwita mandela hotego baile kwini nyabo ndezira ndo muru tena mimi naona waina mbulisho lakini ugakonelia kuna asto kuna smart ile timburio no kona nyantu baba tumirajo itirari ku ikuthobira bionde bithirwa naramba be yarababe yaku ya ng'ombe ontiba isi rutira cio nyingi ni ciyikene iria cionthe ikethe kwina intervention ya wikira security camps in that area no tumba thina ye security yomba kuthira. Number 2 ikukwenda imwe kwenda mibango ya area ra kethe barabara kukethe kwina security rules imibango na bangite mbere antu bembe bara kumbania kuria ciendekana na ngwiritika ukethe kwina barabara iko itani around that area iru kwina barabara nda gwithirie kuma Mwerongondo witandu muru iwate no ta Isiolo barabara ya lapset ngumite Isiolo ya kulukira ndo muru Bulu iwatanite nere Kasuru iya bwithika twasoto bwithe barabara nto kuma akamweline kuita Kasuru barabara ekuma atuntwine ya kulukira Dhurumbirata akuna ikawata nere ngia nanje Garibatula bwithe barabara ekuma Mutuate mbura Muroete through Muithongaya ikawata nere ngia barabara ekina barabara ekuma Ntobetwe Kiani ikawata nere ngia itakwata na barabara ekina na wethe kwina barabara ne kuitaniria the lower part of Ngaya Forest ikawata nyena Kaongo Kampio yumite Jekusira that area gwatuga utiria gutuika mifugo yombo ita kutina interception mantu yakabwithika mantu security athira area iwe kya gwithe itangi ongo ya tethere mantu security nuntu safe na assistance bakombo coordinate na kuelewa antu bakiya na baetora kuma kitha area manji no pero tietu yonde nidri twena challenge kuya gwite nyonto na elat kwena kituo kya police kya security lakini kite mawasiliano ni watu ndio jara ya network ya simu na kina challenge ya barabara lakini barabara ndio hivi tunaongea mbariti na deputy president mbariti ya president tutetheria tuomba kurura tuila tutorwanda umakithi imea marithi mwato aturina kamaringa barabara tutoria jadwine nerengi neguitira mwithu tukiakuona yu kunura yu kwetha kwina asesi jamu no ya movement ya to gari ya to ai amandi vehicles kanambra nikiandika utakuria urawari MC wa Mwathi Joana Ntongai na tumite ntumwa kiri mujumbe Julius Taitumu antu betu ibachuno ng'ombe irathira ute ng'ombe na itieu twina ginya rwe ya njarwene tutiomba ginya nao. Number 2 bia kuria bibirare miundene bireye bionde biarethwo nkamera na ng'ombe still tutekuona tuchukulikira thaine kuruba kuuro miundene na baetega wanao na bibio ndiaria supporters ba muyumbe orekuo na muyumbe wengwa ari wantu kaba kurongwa antu bate kuona theneu kiuria ni ri mpithukiro icokera ikathira ri Marion Karugi wa Kinyua kiriro rwa mwanya mpithukiro cia maitha Egembe North.